Lorong Diak, Bamalu karena sira hotu nebe da daune acompanha hela entrevista exclusiva husi agência Tatoli IPN nian. Maluk harena sira hotu, fila follow how Hortensio Sanchez iha programa entrevista exclusiva. Maluk karena sira hotu, ba edição ngohin a misi kuliah kona ba expectativa no futuro boxista iha Timor Leste. Hanesan ita hotu hatene katak iha loron sia fulan Febrero tinan rihun rua ronulu resin lima iha Bali Indonesia iha evento HSS-nya boxista Timoroana in rua nebe consegue hamoringona Timor Leste nenaran iha mundo internasional atu hatene klian kona ba prosesu sir hotu nebe itania boxista rua halo iha Bali Indonesia nian dadawne ami convida ona ma iha studio agência Tatoli Farol Dili boxista Delio Mozino Loron Diak baita e bem-vindo mais studio Tatoli. Diak Loron Diak ba harana sira hotu nebe makia relara no mos bayar ali espero kata kita hotu saudara. Diak além dene ami mos convida boxista Daniel Assis Belo Loron Diak baita e bem-vindo mais studio Tatoli. Ya, Loron Diak baita. Além dene ami mos convida treinador principal El Matador Ninian, Senhor Abilio Orlando dos Santos. Loron Diak baita e bem-vindo mais studio Tatoli. Loron Diak e bem-vindo dalai datang. Welcome back. Ya. Diak hanesan treinador hanesan ita tu hatene katak iha loron hirak bakutuk mundo boxing liliu Timor Leste emo hutu tu senti contenti no orgulho ba iha ita bot nia liderança benghira lidera klub El Matador nomos consegue lori tene boxista nen rua ba amore nona Timor Leste nenaran iha evento HSS Bali ninian mais ou menos ita sento insa nudar treinador. Diak, em primeiro, obrigado Barak ba main sponsor, Caltech, Borala, Aiden Antonio, agency, Timor Telkom, nomos estrutura El Matador, nebe mak serviço makas, hanesan amine secretário geral El Matador, Senhor Jezito. Ho equipa hotu nebe mak durante ami serviço makas ba clube El Matador e tohin loron itane boxista nain rua no clube na Fatin baoin tamba esforço sirane ho si clube e sponsor hotu e ami la luamos amine obrigado Barak ba Sua Excelência Primeiro-Ministro Abonana, nomos Mau Mariano Assanami Sabino, Ministro MJDAC, no colega Sira Selu kanesan sponsor Sira nebe mak for direita orçamento ba Delio hanesan colega Timor Sira nebe mak lima badai Sira nebe mak serviço ya Korea neba Australia UK durante processo ida El Matador niane ema barak mak apoio hanesa mau luke Sira hanesa ema barak kayolo colega barak mak apoio tebes ajuda tebes ba clube idane e au hauni agradecimento e obrigado Barak Basira e nomos horsek ba colega jovem Sira nebe mak entusiasmo tebes euforia kona ba itane boxista na rua ni resultado nebe mak horsek halopa vai au fo dalai datan obrigado Barak husi ita fo limam ba malo atu promove no representa itane nação kona kuliah kona ba boxista nen rua hanesa ni início hau hatete kata itane boxista preparado treino durante fulan Barak hahu husi fulan outubro ita hare ita hetan convite husi Thomas Americo promotion tamba sir halo evento agradece obrigado Barak tamba for oportunidade ba clube El Matador e boxista nen rua nebe mak joga hanesan Daniel Delio sira joga compete neba hau ya neba ita continua na fating treinamento prepara ba HSS finalize ia dia novida semana kutukliba então
Hosi prosesso sirane, preparação sirane, nesse treinador, hau fiaran, no hau prometido ba lilio ba abonana, kata kami se lori resultado dia mai Timor. Itane boxista sira haturu ni resultado dia. Dia trainer orsida ita se continua ho processo ni processo ho tune beke durante ni tabot sira iha hau karak ba iha boxista Daniel ne beke iha dia 9 de fevereiro itamos consegue haturu resultado ne beke dia ita sa jogo primeiro iha evento ne ita sento insa benhira ita consegue fo vitória ida ba Timor Leste. Senti contento também. Bele etam vitória. No senti contente também. Bele menang evento internacional. No orgulho ba hana coach. Também bele treino. For ni tempo maior. For de aprender boxing. Espera Lorena tang joia tu tal evento bele joa dia klitang idani no bele vitória tang tadi ita sento insa orgulho bale benghira ita consegue focao baitania adversário nebe kita sorun sim sente orgulho tama bele halo dia kau durante ita bot vitória ne saída me tabot hetan husi vitória ne rasi prêmio ser me tabot hetan prêmio hansang medalha dia hauba itania boxista Delu também tabot consegue halo Timor agora sempre mabarak temi tabot naran mabarak sempre kuliah itabot konaba fo orgulho itabot também itabot consegue hamon itabot nia adversário hanesen tahu atene kata Alisar nebeke iha antes atama jogo nia sempre halo trosa barak ba hasoro ita consegue nia halo reme kanita mais ou menos wahira itabot consegue hamonu nia hokao itabot sento insa. Yeah. Primeiro ausente contente teves tamba hanesan ufundau ka ita fokonga entrevista mong so ronde saida trajeto saida ma o bel halonya ka ma be ya haula bele audian ne haula bele kuliah tamba ne so maromak makaten be na realidade hauni ora sauna sempre usu hau tenki manano ka me be realidade mak nya kaulun Iha processo de primeiro antes atama helor da tamba evento nia sempre halo ni azineira so yoine be halo significa kata-kata bela hatatu hamono itabot ni mentalidade mebe itabot la consegue itabot ia momento ni itabot senti pressão ni tuangale hasornya sira momento ansa mi feso ni niansa dudu hau atu bastana sau biasa de tamba ita tenki ihau ita ihau na mentalidade mak forte atu pronto atu hasorunya la ni atu halore asau ni sames ita tenki pues mak kita hari ni leten ia momento ne ba ita tene kata ita ni adversário ne nia aingasli ita nia halo troso yoin hasor ita o hatung ita mais ou menos husidane ita bot senti trauma itu angkala honia ba nia hau senti hau sela trauma e hau tahu ko tuan masalah tambah hau senti hau preparado preparo para tua suruhnya ya iha tuirita hare iha jogo primeiro antes de tamane lugar Timoruan ita kesi bandera Timor Leste saída mita senti menghirita lau tama rindet ansa primeiro ansa ita música ne memang haunya ita ne música ne memang Timor hawa domioni anasan halo anasan halo aumenta ita ne espiritu o nacionalismo aumenta forte tebes e anasan idani anasan halo ita sa semangat litan sa atrai tebes ita atunita ita atu hasuru maselu iha ronde primeiro ita botsirua halau jogo ne beke máximo halo kontra-ataque ne beke makas iha ita botnia
Hanu ini saya dah minta bota tu halo iha momento na ba. Primeiro hawatin kan hau student ina joga kos no student ina joga ona hamus student loro na nonton ina video tatika saida etika tatika saida teknik saida mak hawatu atu hamonunia atu hamannia treinador mos se aden otenki joga sani amrua service wa mutu hawa treinador am service wa mutu nia aden otenki joga sani otenki joga sani hamus ya ita hamus ini haunia privado musane sana iha ni hauna coach kuliah sani sekarek ha koko coach nia mak labele antang ha bele koko faleunia antang idane rone pertama hau kan haune tatikan hau bastuma hau tu ini ting konelet kan hawan untena antes satu bat joga mus ami pemanasan kan coach dian otenki stretching oting calo sana aude ami hamanas coach no oting calo idane something kan idane sa ita right ita hanu intena pues ya ne hau koko atu hau koko te hau ta teknik bokulang tamale ronde satu tu coach di antena ronde satu ita manantena ne ronde dua ne otenki mananta antau ni hene ba kan hau ni imagination hawan intena aden ko akan oina ubastun ni konelit ni man yang fisikau ni mau tu ni pasti ni mon hanu sane antau pos ronde pertama ronde kedua ni langsung sarap kirano ni sarap kirano hau tu mun salam sa ni ansa halon sa amin ta nervoso makas ansa koko ita paratu nervoso makas nervoso me be controla antau ni dani hawate ke ba coach dia muris tang hawate ke ba coach hau do koluntia nema ka muris dia nema ka fon tau bunghira ita tukunya mono na saida ita sente hau tukuni mono sente kan hau buffalo ring kan se konta hawate ke ba ni mu hatu hader bai mbela dia ni amun falen tang wasita sanene au sente sa contente tebes contente asa ita asa orgulho teve sa buat memang ita nia mehine pos asa saya hanesa ni duni asa nasaune memang la avanzado la hare la ita la vale mes ita hamono dunia senti buat fumba ita senti orgulho kle tamba ita tena katak alisa rasine niamos hanesan boxista dan beke makasmos ia Uzbekistan. Sim. Hau sente orgulho teve tambaita nasaune bema bot mebe ita mana na laos poi mebe ita mana no kau mebe idane agora ita hareansa aumenta una musu ni memang agora manta kan fofong kan taba ya mundo ya nação se seleksi lo que mata nela mebe agora sa ita lo que sirene mata no mebe agora aumenta musuh aumenta bar agora se manebe maka katu jogan ini aumenta barak tang balona ui takara hokar kasuruni ini agora ita suru ema barak tang bal Oke dia delu osida tisi kuliah klian liu kona ba proseso tu nebe ke ita se prepara boi no proseso de jogo nebe ke durante ni tahalo hau karba fali iha treinador agora dok ita nia boxista começa famoso na iha Timor Leste mos ba iha mundo internacional ita bele explica ka foi tu tem experiência sobre El Matador proseso hari El Matador ne uinsa nemak to ohin lorong produso na ita nia atleta boxista nebe ke ho qualidade na proseso ida hari El Matador Haurasik funda ya 2019 wanhira hau decide haunian sayusi boxista tambah ya buat barak premi ya hauni hanuin hanesan treinador ba clube no funda clube dane la fácil mas pronto hau kokone ne que momento neba ho objetivo ira kata
ho mehi ida kata kawa karak klub ida ne sei Hamoris boxista hanesan ia mehi hanesan Manny Pacquiao ida hanesan Floyd Mayweather ida o hanesan itania boxista legendário Thomas Americo ida Sim. ia mehi bot atau hakarak hetang boxista ansane pronto ia momento difícil TBS vai hira de 2019 ha funda depois hanesan ia estrutura kikuanida exemplo mak hanesan agora ada dau ami lau hela hau hanesan treinador principal e presidente de clube mas lau sau mesa que neba hau ia secretário vice-presidente secretário geral agora ada dau ne hanesan Zezito e vice-presidente mos Tatoli ami idare kikuan hotu ia neba clube El Matador ami akara kamutu atu halo diferensia ida Sim. diferensia ida neba embarak hanesan Apolinario Bagas Sandra colega siruk barak ta neba conselheiro barak clube é estrutura rasik pronto momento 2019 lá fácil difícil tempo difícil talvez depois hau funda clube ne hau tau naran El Matador hau resisto ia Federação Boxe Amador balu hamnasa hau balu hanesan fihirita o mataiku ne Sim. mi dari ki kan sana mi sidau ke experiência mi hari clube Sim. ema tá tendo ela ou agora momento situação neba ema hari tá sama tanikon pronto mas o confiança o espírito nebe makau iha clube rasi kine iha ami iha visão missão nebe claro iha amine estatuto rasi iha amine clube iha amine clube equipa coletivo serviço hamutuk mehi nebe mak iha hakere ki amine estatuto mehi ma amine visão ma promove boxista Timor amine moto promove boxista Timor pronto ita launi nek dalam cenário sedok mas ita hu ona hanesan boxista itane boxista Delio Daniel Circelo presença além Delio nessa halo história de Amador Sim. 20 anos ia Amador juara satu Italia juara satu de Italia mas ita consegue do além dele halo recorde da Amador nia boxista Amador primeiro nebe maqueta silver segundo lugar ia Vietnam neba nessa clube orgulho tamba heta nona ita halo mudança ona diferença ona kataknia boxista Timoran primeiro se boxe Amador mak heta segundo lugar ia SEA neba Lao, tohin loron, itatu da ku resultado ona, dele una fatina nesan pecah rekor boxe Timor nian, boxista nebe mak joga kau heldet, Sim. ia agora renin rekor bokrek, Sim. hakere kanan, ma joga dal tolu, manan ho kau dal tolu. Ida kau IHSS kau ida lalais liu IHSS e finalize halo kau mus kau ida the best kau HSS Fosai o hurkala sirah saya dia foti dele nia kau ne mak terbaik ya neba ya rekor balu ne benia itene boxista ne fera hanesan treinador orgulho no aprecia tamba dedicação sirah ne be mak ami fo hau ne coach apoli fo hamutu kami kolabora malu i clube estrutura hotu saya mak iha aminia organização ni dane ami fo motiva fo hanui liliu iha treino hau hanesan treinador principal hau kole basira processo ida iminiane la fácil
ita luta makas, ini tem que haturu resultado dia. Resultado dia ba mundo. Kata Timor ne mesmo que quan Hanesan foi na lei ita joga, ita ne boxista joga. Mesmo que quan mas sira imi potencial, imi tabele. Itabele. Ita haturu duni. Hanesan foi na lei delu haturu ona. O mana no Uzbekistan, la fácil. Condição ni dane bema Hanesan treinador hasoro mak foi na lei ne. Ita primeiro ita lah ia orçamento atu halo tryout. Atu kokoninia. Nini físico ne to hene sparring to enam ronde ne mas o metodo hau nian hau usa hau ne metodo rasik nia joga ho dia ki manangkau indane hau aprecia tebes ba hau ne boxista nen rua tamba dedikação ne bema hau fo saida ma hau kolia sira rona e sira halotuir doni e halotuir idane contente idane resultado idane laos ba hau treinador det mas ba ita povo Timor hotu tamba sira representa Timor, sira representa nação. Dia ita fili itu afal bakotu kan essa no processo no que treinador explica ona ita hahu ho situação no que é difícil até que ita ne malu-malu haremos ho matang ikun la até que ita lah hetang husi processo sira maine kari ki ema ruma no que fu apoio máximo baita botira o hindoron po hanesane. Sim. Ia início, El Matador funda 2020 hau hetan hau nebin Romanjong nia ema nebe mak kalamaromak fodalan dunia hau sori mau nebine depois ema primeiro nebe mak El Matador clube ide kotok mak agora dadak ne main sponsor Caltech nebe mak durante ne investe makas kona ba boxe idane kona ba clube idane investe makas ba desporto boxe iha clube lara no iha nacional mus tamba altura ida hau kule fali altura ba fali kotok tamba hau bahira hau sai treinador equipa nacional boxe amador iha 2022 Caltech sempre apoio. Ami treino, ao lore equipa boxe amador nacional sira ba prepara ya El Matador ni Fati. Itu tu hatena kata que El Matador ni Fati, Caltech makfo equipamentos, Caltech makfo hotu e depois ajuda a hanmos boxista sira han em momento SEA Games neba. Ainda nem aprecia tebes Caltech nia kotok mo sanesan sponsor selo durante apoio ami mak Borala mau nito sempre acompanha ami tulung ami e início mas barak evento ami halo evento kikuan Timor Telecom Tailio Morris Aiden Antonio agency aprecia TBS Aiden tambah Aiden especial itu kan saya hanya futi tanya boxista delu hanya saya brand ambassador ida durante delu tinan rua katinan tolona serviço iha Aiden to agora tamane nesse treinador hofo obrigado barak ba acompanha Aiden Antoni agency tambah fo na serviço nesse serviço ida ba boxista e aguenta ninha necessidade ne precisa ne bem durante ne aprecia tebes lá luamos sponsor sira selo anesan Lorico ajuda barak sponsor se barak itu tuan sempre fo e lá luamos akara kato obrigado barak mos ba foi na lais ne comissário hola tiket Daniel nian atau compete ainda ne Mão Cristóvão ajuda tebes Daniel o equipa e sente algo colher quando El Matador ni passado triste anesan fuan tama processo la fácil hau rasik funda hau lao halai mai depois colega sira anesan agora da que estrutura
Ami dalam rumah dificuldade barak, serviço dificuldade barak, mas ita hasur ho mehi bot kata, ita tem que retam boxista ida nebe mak qualidade para representa Timor iha mundo internacional, iha tudo ba mundo kata Timor país ida kikik, mas sirene boxista mos qualidade e siramos bele. Husi prosesu nebe ke difícil, mabe to ikus fo ona orgulho ba Timor Leste. Saída mak ita si halo bawi. Plano ba El Matador nian continua na fatin. Ita karak melhora de aklutan. Melhora de aklutan. Essa treinador, essa treinador karak melhora de aklutan. Ida nene hanesan foi haho. Foi haho. E tamba ita tene katak sirene rekor ba profissional ne foi ba dal tolu hoto. Ita hansa foi haho. Mas o espírito, a vontade, ba itane maluk sirene bema fo motivação, fo suporta how fiar kata sirena in rua e colega siraseluk boxista amador siraseluk ne bema hakarak ba tama ba mundo boxe profissional Itabele compete. Dia trainer osida si continua honi prosesu sirane how fila falba iha boxista deliu hanesan wohin itania treinador rasik senti orgulho ba ita nia prestação ne beke ita halo ba win nudar boxista saida mak ita si halo atune manteng ita nia performe iha mundo boxinenya. Ya, dia hanesan programa memang treinador sidau se sidau explica how pronto hanesan atufunu ihane bede how pronto how pronto preparado para tua solução. Agora dau ita bot continua halo preparaan fatin kala atune bele hasoro funu dana beke makas liu finalize ita hasoro. Sim, ya agora tem que descansar também ita ne sini precisa descansa itu atau ne ita tamam fele treino itu kari kansa ita halor lorong hangan le tan sa ita bri saida itu bele lorong ita hang force le antau ita ham batar falu par ita ba fale force mustakar kana hate. Oke dia. Karik ita bele fomos itania motivação ba itania aling kick sirne beke dadaune aprende hela unsah karakter dalang itanian saida mak ita husikela ba itania aling sira dia hansan haune experiência ne bemak durante hawalo hanesan primeiro tem que serviço makas serviço hamuto ko itania treinador atau dia horas treino importante horas treino dia horas treino tem que treino ba treino e horas toba tem que toba hanesan saya mak kos dia labele hemu hanesan ai manas labele tua labele fu tu hemu sigaro labele fu matang entendene la ita labele então vou tirar regas ne bema coach phone hanesan uluk asa nia dalan bema nia dia baita nia kan uluk nia liutiana ni dia liutana karak nia liumak nia dia la dia antam nia haruka labele liudane nanti dia oleh otenki labele liu dalan ni tempat dalan ni uluk kau liu labele antam nia tenki haruka ita liufal dalan phone obele liufal dalan phone par tetenki dia liu honia labele hanesannya e importante e labele ita nudar hawa nesto it labele ita ni energia ita boxing ita te precisa energia nebe makas ou força usa ita ne força nebe labele mete efeito demais e tem que descansar bara ni makau ni experiência ni aumenta ita ne power mus ita aumenta makas ita treino mus ita gosta treino na fatin se boto tu o labele tu oin saida mak oin disiplina nebe mak haudian ni imila halo tu obat treino mus baru
quando descansa lá dia o batrino o se baro o hana mana so halai une kabun suri moras o se para na fatin nebe idane hanesan es haune experiência nebe mak agora lang awal dia hau ba fali Daniel foi les ita turona resultado foi na orgulho ba mahutu mas be preparação itanian agora bawa ini sah preparação bawa agora tem que aumentar a disciplina, tem que aumentar serviço na casa, treino na casa, não tem que aprender buat tá ori bele bele evento em mai bele joga bele dia que lutar semana coto. Mais ou menos bawin ita bot finalize ita joga iha ronde dahat bawin possibilidade ita se aumenta itania ronde saída mak ita se halo atunune bele fo vitória ba ita benghira ita halo jogo tem que aumenta de ronde tem que treinos aumenta da makastan livali ida ronde hat fer kata ko ita bot ne esforço ancerne bele fo vitória dali da tamba ita no fo orgulho ba ita ne nação dia hau ba fali treinador hanes no processo ita explica ona mais ou menos processo banhira de El Matador hetan kontaktu ho HSS ini prosesu no insa utama to HSS ho di ba kompetita tene kata iha timor iha klube boxing barak maybe El Matador mak aktivu liu iha liga saung internasional atunune ba lori boxista sira ba kompete iha evento internasional sira primeiro ita retan oportunidade né primeiro liu se prestação liu se ita ne boxista ne prestação e performe boxista ne lá fácil ia how atene kata ke timor larang klube bara mas boxista mas bara mas lau satu mas dalam rumah boxista sira klube sira treino la sério sira ne seriedade la iha kona ba thalo treinamento hira hin balu joga iha mak joga boxe amador iha mak foi preparaan mas ita lah ita diferente também ita lor treino e ita insap para ita buka dalam ita la bele dependente ba federação hanesan boxe amador ou dependente ba evento hera ilara também ita tene kata ita iha limitação orçamento da Roma governo ajuda federação tu halo plano evento nem depende do orçamento dele orçamento ia sira halo orçamento lá ia federação não dukur hela então pronto tina nuin ma foi evento ia e daí né dificuldade teve dan sa treinador aula koi keluhan sanesan hauden how ia me bot halo diferença ida ia entre clube e outro e federação sanesan clube ida né ami funda para treino joga laos treino dele para treino dele mas evento lá ia né kan ne ladiak baitane boxista sira tamane how hatete bahune boxista rasi kata ita treino ita buka dalan hanesan e problema bara kona ba financeiro uluk barak da Roma ita ba husu sponsor sira emala fo ita dan além desculpa ami orçamento lá e mas pronto ita lá tem que for um bot na fate mesmo tamba situação balu ne bema ko da Roma ita companhia sira retamos difícil teve siramos ia dificuldade barak e da Roma la hetan tender ga saida kan ida tene deton problema barak tambane mak
hanesan treinador buka dalam meu join atau promove sira. Ami pernah ba joga, ami joga hanesan osam bolsu lah ya. Osam bolsu lah ya. Dalam rumah ami tiket det mes tambaret espiritu nasionalisme patriotismo ita tengki lori bandera dane e lori resultado dia para ema hotu apoio ita o ema bele loke matamba ita ya anesan delu ninian joga Daniel joga uluk pasado ba joga da lahirane usan lah ya usan lah ya apoio si parte competente balo mas pronto idane hanesan ita launa fatin ita tudo ona resultado e agora da que ona agradece tebes no aprecia tebes la lua tanmos processo ida aminian hanesan foi neles joga ya Surabaya dele unian tempo difícil tebes misami mau raulemos ajuda mi foi neles nemos mau raulemos apoio na fatin ita ba hareho matan aprecia tebes ba boxista sira e niamos iha plano ona nessa empresário vida nia iha plano ona kata karak investemos ba boxe iha fiar kata rolemos o nacionalismo patriotismo nebe forte hono colega no maluk empresário baru silo nebe makakarak investe ba boxe dane e lá luamos momento foi na laisne tania maung Lorenzo aerodilemos la sala nia bane bai how consegue bolu maung Lorenzo barin leteng atau foi motivação moral ba itane boxista ni roa e sira ia plano ona atau investe ba boxe dane ia bot barak processo El Matador ni la fase na nessa não ia udean ami lahia buat dia esse treinador não ne condição makne misawa karak oferece um tempo barak soit fan oan karak hare boxista ne tambah objetivo sira tenki lori bandera ia sirne kabas bayarin leten ita foi ngaho pasu idane anesan treinador foi ngaho hawa tetemba hone boxista na rua anesan ministro mosdehan ita labele euforia demais labele contente resultado idane labele haloan hau concorda tebes tamba ne le foi motivativo tem que anesan eduni anesan treinador muscolia ita labele agora ita hare akuane ita karak contente ho akuane lai tem que hare akuida be aku herai laran ita himo na mestengki ita himo hanu invale aku ida rai liurne oi mai ho medali dane misawa karak treinador rasi ho karak mai ne ho sinto bote sinto lau sinto ida be rai laran sinto rai liuri vai fotiha be me bota karak fotiha sinto iha MGM americane ba ine mak treinador ne me pronto buat barak sida ko realize ita foi ngaho mes haune me hanesan treinador hau karak haune boxista sai campeão mundial ida nebe mak famoso hanesan Manny Pacquiao Floyd Mayweather boxista famoso serasilo ida ne mak haune me e siramos hanoi sirane me mos ida ne ami serviço ami sempre colabora muito au sempre kulia ba haune parceiro assistente treinador Liliu ba executivo sira e clube hanesan secretário geral kita tem que serviço a muito para lori tene boxista nia lori boxista itania boxista ne ba mundo treinador itania boxista na rua consegue ia prestação be que dia kona bawin ita plano na atu halo fo treinamento basira ne ia reilaran ka o plano me ia parte balomo se ajuda itania boxista sira atu bele ba treino ia reiliu atu ne bele aumenta sirania conhecimento no hasai sirania habilidade kona ba delio boxista delio ia plano na tinang koto keras
Delio Fulanuin, ni halo preparação nia Canada. A minha sponsor Caltech nebe mako sponsor nia atu lori Delio ba Canada. Halo treinamento ya Canada no joga ya Canada. Canada Laos rai kick. Ita consegue ona tama insorin tama Amerika ona. Amerika sim. Tama Amerika ona ne orgulho bo tira ba itane boxista ba Timor hotu tamba. Ya Canada ne bama nia halo treinamento joga lori bandeira ida nia se representa ita hotu. Pasu ida nia ia ohin agora rau kita nia boxista ne alcança ona ne di actives. Hau fiar kata honia disiplina ho haunia dedikação disiplina nebe nia iha nia se mantém na fata nia se duni ni mehi nebe mako nia mehi ba duni ni mehi nebe mak nia karak ba hanesang alin boxista Daniel klube iha plano ona hanesang treinador iha plano ona tamba Daniel ne boxista nebe mak hau ida de kick nia talentoso ida boxista nebe mak ida de kick ida de nurak tinang kotuk nia 18 anos agora 19 anos sim o recorde da nia agora 3000 anesan treinador hau lakoi hau nia boxista nia recorde foer então a minha política plano ona estrutura kata Orsek aproveitamos husu itania governo itania bonana ya bonana akarak suporta duni akarak ajuda duni kono ba Daniel nian ami ha plano tamba ema bara husunia ona husunia atuba joga atuba hela ya fatinida para hanesan delu ni mas hanesan treinador tetumos tamba ni estudo hela ni SMA hela então hola koi prejudica ba ni estudo ija tahan ni ihane treino na fatin tamba ne potensial boxista potensial nebe mako racing star nebe mako fu insae ihane ni estudamos tem que lá ho ni carreira tamba ne mako ni se estuda ihane e halo treinamento e tempo barak ia relior. Dia interessante pesan senguhin treinador explicando sobre itania boxista Delio Rasic nesse Bahia Canada atau halo preparação mais ou menos nia Bahia Canada ne Bahia agência rumah facilita ga ou isa nia ba processo nia hela durante nia hela Canada anesan hau kuliah Caltech a minha main sponsor Caltech mak sponsor buat tudo nia bilhete Raibot Canada ne la facil itabane hela fati gym mosita selo malainian gym ita selo mas ne Caltech matang hoto e nia joga hene ba hawatene kata ko nia seba joga hene ba ne contrato sirane prepara hotona e Caltech makhanesan manager manager ninian e dia hau fiar kata nia seba joga hene ba sehat tudo resultado dia bafali boxista Delio ita tempo basic serasa fronong ita si arranca ba Canada atu halo preparação ita tene kata Canada nação no basic America nomos basic mos ho Mexico ho nação sira nebe Latina iha America neba ita tene kata iha America famoso ho boxing nebe ke ema nebe ke atleta boxing nebe ke ho qualidade nebe ke makas ita fila ba historia husi Manny Pacquiao nan Rasic niamos uluk lao husi prosesu dan nebe ke hanesan dauk agora Delio iha banhira de nia to iha America nia consegue narambot no famoso mais ou menos preparação saída mak ita iha tunne arranca ba iha Canada Rasic dia ana sa oin coach dia nia ya me botenki coach tenki to babar per me yele ini memang botenki esforço makas tenki esforço makas la veleta mane me botenki esforço makas
coach. Dia nuina udian me ne be mambo tem que esforço macas. Sim. Lá os toba barak para me barak. Asa nasaw ne be mak bot me be hafer kata kau bele. Tamba ita ni nasaw ne be mak lahia sasa ne be mak la completo. Mas ita sehat dulu dia me be ihanemos au se ba mai lao ba mai ba ne be fatin be mak hau lao ba treino fatin ba los ba serviço me ba barak itani nia sa lao barak los Sim. maybe ini mesti sejuaran satan ita hela fatin ida han dia kim dia waktu hal tan saida Ita konsisten. ya ni haufiar tambah haufiar nia tambah ulu ka hau lao ba mai botu tu laya hau sejuar satan botu tu iya hau tu hal tan saida Ita tena kata iha nasaun iha kontinente Amerika ne kata iha nasaun nebe que ne boxista qualidade de ita se prepara a tu enfrenta el jogo hosira. ya hau sente nasaun me mam bot mai be nasaun be kick mes hau fer kata ita ne nasaun mak kick mai be loronida naran se bot le fale nasaun bot Durante neba saya dah minta halo. ya hau iha un ghost dian iha tenki sinto tenki uin amba iha enjedak ani dian hawakarak ini tenki labele lori piala bela hawakarak lori sinto mai be hau langsung sekuliah ulang loronida dan loronida Ita pronto husi kita na família hodi esforço ita prepara itanian de klitang atu bele sai boxista ne be que qualidade ida. si idane ha karak la ko tem que husi kita ni arai doben husi kita ni familia no mos batimoro asira tause a karak la ko sempre tem que husi kimi par atu ne bele hamuritan itania nasa Sai dah ita si lori fila bang hira ita husi kita ni nasau. Anesam bototo haula husu baini es importante imininia orsau no iminia suporta tunne bote memang kau haula bele asot O asauhin treinador asik kuliah kata menghira ita proses satu ba Canada liu husi ita nia patrocinador Caltex Racing foi apoio ne hanesan confiança ida baita mais ou menos confiança ne beke iha saida ita halo atu ne tane na fatin confiança ne atu meti na fatin hodi bele hasa ita nia prestação ka ita nia qualidade. si hanesan ita tu mawalimus ita tu malarang reanidamus dalam rumah ita la firma Sim. dalam rumah ita la firma bele malai malai selain memang fiaro na ita fiar ni mus fiaro na ita pasti nini mehine memak bot fundador sek hau luri hau nampak mai ba suruh sponsor Caltech hau na Caltech dia maun hau mana dia hau ni apa kuliah hau ni awan ni hau maka horis mebeni tani tahutu ni awan então maun mesti dia hau hatu luri ni ba joga train ya Canada joga ni Canada handesan mus apa mahare ni awan hau are handesan apa mahare Significa kata iha confiança makaste Sim. susi Caltex baita. sim ya hau sentença lefan ne be makansa itarensa simples mas be iha responsable ne be bo Dek hau bafali Daniel ita ne maun delu começa hackathon pasu boin ba ita saida mak ita se mehi ita mehi atunne bele tuir mos hanesan ita ni maun delu. E a mim então tem que treinar uma casa, tem que disciplina, mas tem que dia atau ne bele tuir dele no bele tang sinto ira ne laus promete me be lor ainda te se lor sinto Senhor, treinador, ita tene kata
realidade, nebe que kata Timor Leste foi a primeira vez treinador da Hanesa Ngita ho idade nebe kiki consegue aturu pressão nebe que dia kita né boxista sempre hamorin Timor Leste nenar mais ou menos ita sente onsa baida né. Primeiro Hanesa treinador havia princípio no tira honia clube ni estatuto atak how mai o mehibot nebe mak hakerek hiane ba how thank you tira na fatin bem how contente ba resultado idane mas ne foi um passo Hanesa passo primeiro ba proseso idane e mehibot mak Hanesa no ina ukoleon dat itau kunan tina narukona mas ita sidau kalau buat tidak dulu de sport boxe halo ko temi klubu Siraseluk hauso Hanesa motivare saya mak kami halo no malu colega balu sira treinador sira mustenki tuir hansane fo treinamento ba itania alin jovem sira nebe mak ia talento hoto tak ho presença dele Daniel nian motivamos ba malu boxista sira selu kakarak meia nesane ia clube barak mansa e talento barak ita Timor talento barak oke falta de oportunidade e Hanesa treinador mos la haula lao mesa ou sempre serviço equipa técnico Hanesa amne roi ya treinador nian ami hau Apoli coach Apoli Finus durante ne ami treino la Barxira disiplina nebe makami haturu e ho karak hone boxista mas tem que Hanesa para resultado laos bahau resultado baitanya Raidor Timor Leste dan mak Hanesa treinador ni akar dia tambah questão do tempo dia haba boxista Daniel itabele husikela itane mensagem ka ba itania malu sira tune bele fona fate suporta ba ita atu bele halau itania treinamento bele lau ho dia kluta yang saya usi colega sira hotu usi minha suporta moral usi minha oração maka minha força no loronira amse lore usi minha suporta amse lore gelar sinto ida mai itene rero Timor Leste ya maun delu ita bel husik mos itania mensagem ba público no mos ba itane maluk sira nebe que durante ne fo apoio máximo tebes ba ita hare iha loron hira maine iha media sosial mos ema barak fo apoio ba ita até orse krasing mos ema barak basimu ita ya aeroporto dia hone message ne gus ba joven Timoron sira hoto nebe ma orse ho contente tebes hamos contente ita hoto contente orse ho ita pawai hausente haunesan família nebe simples nebe ya imi simu hanesan hausente orgulho tebes agradece tebes ba imi nia suporta no peu loron hawa kara hau promete ba ini kata loron ida sei baril lutani dane i message nikus ba joven sira hoto la belle toba barak mebe tenki esforço makas mehine bema bot tabele tobadet tenki esforço makas paciência importante sanedet obrigado ba ibini atenção espero kata loronida batu maka polya sei barel dia ikusliu baiha treinador itamos bele fohela itania mensagem nomos ba itania maluk sirhotu nebeke durante ne fo apoio máximo tebes baita antes itania boxista sucesso
liu mo susi ita maku foi bele ita boxista bele sucesso. Dia sucesso hirakne laos mai husi hawo mesak. Sucesso irane husi equipa hotu. E husi equipa mos iha ema irane be mak sempre acompanha iha equipa irane ne koto. Mak hanesan aminia hawa karakato hone obrigado barak ba aminia main sponsor Caltech ne be mak durante ne investe makas ba boxe de Liu El Matador. Lalu vamos Maunito Borala, Cise Siqueira, Taylor Morris, Aiden Antoni, nebe mak durante ne Azura Makas, ba haunia boxista, Beleste, Timor Telecom, Mount Raul Lemos, nebe mak durante ne sempre acompanha boxista na Ruania, ne processo sponsor Siracelo, Lorico, ia barak haula temi ide nara dan barak mes hawa karakato proses irakne imi hotu contribui mak ohin loron intane boxista sai vencedor o hetan prestação dia e hofiar kata itani hamutuk homehe ida promove boxista timoran e lori timor bamundo. Dia hau kuliah tuan durante haune helane be emalar natene amba ema hotu lahatene amba hau ulu performai hau helaw amun julu crispin nebe makde nini dari kasanto agora hau helaw mami aman nebe mak hanesan horis boxing hanesan hauni ama rasik ya fo nebe ni hanesan hauni ama kiat nebe mak durante sempre suporta hau atu situação serede ho amun julu crispin sempre haune koto situação serede sempre ia bahau e agradece teres bele hetan inan aman nebe mak ia bahau. Obrigado. Obrigado barak treinador ba boxista en ruane que bele mayona iha fatin dane ho di bele expressa ita bocira nia sentimento kona ba vitória nebe que ita bocira durante ne hetan hodi equipe tatoli tomak ne naran lahaluan agradece ba ita bocira fiar katak loron ida ita bocira si bele mai fali fatin dane ho premium nebe que dia kliudane Ya. Maluk harane sirhotu idanemak iku susi entrevista exclusiva ba edição ohin hau Hortêncio Sanches hamutu ko equipa produção sirhotu lahalu hangato obrigado e adeus.